Čuli ste svi šta se desilo gospodinu Čedomiru Jovanoviću, ali jeste li ispratili da je to sve počelo od prije 2 dana? On je snimljen na pijaci gdje stoji pored ekipe koja sjedi i cirka za stolom. I on njima nešto govori, Cecin život je blockbuster, sedimo ja i Zoran, gledamo Cecin koncert i kaže on meni šta je ovo. On i tada u kafani ne može da izdrži, a da ne pomene gospodina Đinđića. Ja sam odmah primijetio da se ta ekipa malo i šali sa njim. Jer kada je nailazila muzika, oni govore Čedi, jesi ovo ti zvao muziku? Snimak se tu završava i pojavljuje se onaj snimak sinoć, gdje on govori sve je okej, samo ste mi polomili ruku. I govori imena svoje djece, ali na kraju kaže odustaćemo nikad. Od čega će odustati nikad? Ja sam pretražio portale jutros. Nigdje nema ko je to uradio gospodinu Jovanoviću. Ali kako to da niko ne traži komu je to uradio? Ja ovo i sumnjam, baš zato što niti on traži da se pronađe komu je to uradio, niti vidim da je policija pronašla ko je to njemu uradio. I primjećujem da mu je odijelo na njemu čisto. Svi znamo da kad dođe do tako neke gužve, ne može ostati odijelo na čovjeku baš čisto. Šta mislite ovo? Šta ako je on izmislio? Jer sam pročitao i takve komentare na društvenim mrežama. On je bio oženjen nekom ćerkom od nekog bogataša, koja se sada razišla sa njim, mislim razveo se, to znamo svi, ima mjesec dana. I od tada se pojavljuju ovi Čedine snimci. Šta mislite? Da gospodin Jovanović nije izmislio ovo sve da bi se pomirio sa suprugom. Mislim, da bi se ona sažalila pa pomirila. Jer jasno mi je što pominje Zorana Đinđića. On je navikao na te priče. Ali što pominje imena djece? Kao da hoće da djeca kažu mami, mama vrati tatu da napravi sarmu.